INP Mizo channel clear turte in zain chi bai le vek ule Inremna mun thiwa hun tha in chan kan bei sei voin April ni sawm pahnih ani a tuntuma po Myanmar ram chung thil thleng langsar zual le chumi kai hnoi news rang kan muang kan an soyange voina po Myanmar ram khopui mun ranga ti dan rangin sipai thune na pong lak dau dalin kong anzo le hlomani Mandalay le Rangoon khopui te min chian te mong yua te marlam michina khopui te sian ram khopui tong chi te le dawei lama te nasatakin sipai thune na pong lak dau dalin kong an la zo zel kan video masa kan soitak ang khan nimin pia lam tamu Boruak kha aso sang view maya kan channel clear tu te comment kan lo muwa thilom dan fia fel taka inon soile thihna lom thu kan soya news kan la khom laya la chiang lo reilo te chiang le mai si hi a om zel dona comment lama in thei ang khan menon pui zel don nia voina tamu din mun tlang pui hetiang hian social media lama kan mule a tukin sing daruk vela tang khan inka antran le ani no pangkum sari mi chu sipai terroristen alua anka fuwa wangin abora le ta a ui om hle mai grace mimal dam doi ina sipai an lut boka nars tepo hian vuak an tur nia soyani bok tin veng pakhata veng lal administrator ina sipai an luta bungrua tepo anti chenual nia soyani boka pastor nu patuak khatin man an tok nia soy ani bok engko hran nge an ni tero an soi lang lem lova kan the chiang thei chia lovani mipui sipai te tan mun khorna anti chiat sak vek boka mithen khat mani in chuasana mun him nia an ngai lampana tlan an omnual boka atlan te himi zani chuang lai nia soi ani bok kan riat theu angin kalemeu khopuya hian thi le hliam an om treu to a an din mun hi ralram ne na danglam chuang lo chuti chungchuan sipai council thune na pong lak dau dalin ni tin mai kongan la zo reng thei hi an fak kan ti lo thei lowang voina kalimeu demonstration a hi chuan sipai thune na dau dala wanga nun na chan ta te sun na hun an mang ve thunga ngoi rengin minute khat sun na hun an man nuwa CDM siam tu sarkar na thokte choi moi na hun an mang bok nezan zan lai vel khan kachin state khopui michina le bamo inkara mutit khua a taping leivil veng tu sipai terrorist te police cam chu KIA lamin an lak sak le to ni in KIA lam thu chuak chuan an soi KIA brigade 5 thune na huam chunga om alobum tlang bul thuta KIA infantry number som thum na sipai cam hi sipai terrorist lam hian na satakin an lo bei ve to a thlo ne te pon mang hialani hetlang ram hi KIA lam hian march ni som ni le panga khan an la fai vek to nge tuna anin ka na hian thi le hliam an om le om lo lamero an ma ni lam hi chuan engma an la soi chiang the ri lova anin ka na kiang vel tan po amon om lo hle ni makhoi khomi buddhist pui thiam pakhat po bom sipera wangin aboral nia soyani a heng vela thingtlang khomi te hi mundanga anin sonna sa hle ani hetianga KIA lamin police cam an lak le mai taka wangin sipai terrorist lam hian boman kap na sa hle a mutit khobula om soimong khwale jihad khomi mi patni an boralani tanin tari region dawei township a kan paulama chuan sipai thune na andodal ni somruk le palina pualin hunan mang vele a voin April ni som pani tu ka po khan sipai thune na lak le tur ti te Aung San Suu Kyi le midang chua zalen vek an phut thu te soin kongan zo le hlomani Sakain region chun hla khopuya po kongan zo le a hloma tam lutuk kallo zongin antia buainaa a omlem lo tukin April ni som pani zingdar li le chan ve vel khan Rangoon chi mindain pan pin chi kongpuya
gate somret le pakuan a yan kong bus service panga chu alo kang le hlu maya a chevela omte chuan sipai terrorist te hal kan ngei ni in an soi ni in Times of Chin News chuan a soya sipai lam hian civil mi te hal nia ngai thei turin thil an ti ni in an soi ati Mandalay Khopuya Buddhist Union te point voin April ni som pani khan sipai council thu nei na pong lak to dalin kong an zo le a an ni hi chum lo chat lovin kong an zo ve zela voin hi kong zo ni som ruk le pathum na ania an fak om hle ve boke Nizan Khan Mandalay ong mi ta zan township a charity group motorin damlo mi paruk at hiara hetia damlo a boy puilai hian zandar riat pel felvel khan sipai terrorist lamin anlo manto bokani Myanmaram chunga ukil te dinhmun hi abuai view maya civil midang te ang bokin dinhmun lo thon om taka anding rengani sipai councilin an man te tana ding lekapiang an vo an man zel mai sia heiwang hian Australia rama ukil in sui khom pol Australian Bar Council chuan Myanmar sipai terrorist ten an ram chunga ukil te chunga an chet dan an dem thu voin khan an chua ukil an man le an vo ba ka document fel fai tak phor tur nei chuang silovin an du an ban tira an du an man mai thin hi thil thalo takani an ti boka ukil te chunga an chin dan thalo takte top san turin le an man te po chua vek turin an ngen ti an thu chua chuan an tar lang bok Myanmar sipai council lam chuan an sipai te zinga hel an omrutan ta ti an ria a sipai te zinga hetianga an mani phatsan na a om zel lo nan an nupui fanau te chunga na satekin an tuan ta nia soyani sipai te zinga hian tuna mipui chunga kuran thlak fo du lova CDM lama tel du an om trewa mahse an tel mai theilo nan an nupui fanau te manga vauna an tok ni in sipaya thok tenge nan soiti Myanmar naw chona soi boka kan puan to ang khan sipai zinga CDM thok anom nual to ani tuna po hian sipai zinga ho tu chan chang mi enge mozat CDM lama pakai anom zelbok mani lama po khan renguna duty nei tatma 77 anti ho tu pa le a hnuaya thok sipai paliten CDM an zom to a tun thleng hian sipai zinga CDM siam tlan bota soituran om zelbok chung zinga pakhat sipai lintret o ngan Myanmar naw palai hne na soidan chuan tuna sipai tam tak hi CDM lama pakai du an tam hlena chungin an nupui tele fanau te din mun ader thon pha do na wangin an pakai ngam lo mai ani ati a an nupui fanau te kidnap ang mai an ni thu soi ani hitun nai maya CDM lama pakai ta khani sipai tam tak hian an ho tu te thupek hi dan kalani ti hereng ma se an chung te nun na ngai to in thupek oi lo theilo din muna an ding ve mek ati boka an lainat om hleni relo te ya heng mi te hi mi puilama an tang le nge yang ti po be sei tlat bokila thange Mandalay lama sipai nu pui pakhatina soidan chuan sipai te chu soilo an nu pui te po an vilveng ngor hlea sipai kem chung po an strict hleni ati kan soito ang khan sipai then khat internet le media mang theilofa thudik engma hrelo an Putin an thrila piang oi mai pon om treu boka sipai khovela hian Tunlai tak phei hi chuan internet an mang theilo nia soyani a sipai tam tak hi chuan Myanmaram chunga thil thleng dik tak hi an hreve mia lo ati thei ome Myanmar sipai council thu nei na pong lak thlanni le chan ve alo tlin meu chuan bank lama sum chhuwa tur zat le ATM atanga draw chhuwa thei zat an bitu ka wangin har satna akal tluang chhodon ta tak taka anga mi pui nol pui zinga sum chevel atlem sot le nia soini in mi pui nol pui chuan sum lama har satna an tok chhomek ni Myanmar State Councillor Aung San Suu Kyi po voin April ni som pani khan online video conferencing mangin nepi do khopuya zabu tiri kota achung thu an rel ta a
Myanmar Law Information System dan number som ni le panga na mangin case dang an ortir le ni in ama buaipui tu domin min su chuan BBC palai te hrila te chuan tuna hian Aung San Suu Kyi hian thiam chan chu soilo case ruklai a orta ani chu Aung San Suu Kyi hi alainat omdeu ma chu ni hi thubuai case rang palinga layan ortira ama baka hian President Win Mint te nepi do khopui ho tu Dr. Miu Ong te po an chung thu an rel saklom ton thleng hi chuan heng Suu Kyi le Win Mint te ho hi an hrisel na ala tha ni in domi min su chona soibok nizan lama kan video khan Russia le China in min ong hlain teral thuaman pek thu kan soito kha European Union lampon lom lo khop maya thuni na pong lak tu sipai council chunga lungrual taka hremna lek ko tura hmalak tumna hi Russia le China hian anti kholo vekani ti in foreign policy lam chanchin soithin tu Joseph Borrell po ang na satamai Myanmar ram hian democracy nei le huna sum don na engtiang takin nge kan kalpui le ang ti kan ngai tu non le anga yang ati hiala Mr. Borrell hian UN Security Council in ral thuam lama hrek an tumlaya hetia Russia le China in ma an la hi thil mak anga han ngai chiam tur po ni chuang lo ti in social media a post ve hialani Russia le China hi Myanmar Sipai Council te nena in nim nai ber an nia Myanmar maral thuam khal tam berram an ni boka a geography zonga thirin hanlung rual tlan vek chu a har samai thaya mahse ti tur an kova in nat chu ti puitlin an tum zel ti Mr. Borrell hian EU ram som ni le pasari ai o in a soiboka Sipai Council in ma ni mi le sa tharum le ral thuam manga athat boi mai hi khovel ram tin te hian mak anti hle ani atibok European Union hian kan hriat angin March thla tang khan minong hlain le athurual pui mi som pakhat te hrem na thupek alo chhuat to a tuna hian Sipai Council ne na inzom na nei te reng an sum don na pin ala tum chhozel bokani European Union le Myanmar in sum don ton na hi atam ve viu thina sangni le som pakukuma an sum don na hlut zong kha US dollar million za sari vel nia ngai ania chati lain China ne na an sum don na hlut zong ero billion som pakwalai mai ni ve thung heta tang ringot po hian China poimo zia alang chiang le viu mai ome UN le khothang ramten Myanmar Sipai Council an threk na hi China tan ham that na mai ni zawk dona ram chunga buainaa a chhuah tam pha zawk don ni in India chuan angai boka hetianga sum don na lama hrek ai chuan mai chana in biak dan kong zong se chu chuan ra tha a chhuah zawk a rin thu Indian expert te chuan an soi US le khothlang ram sarkar te chuan minong hlain chunga hrek na an kalpui zela heti lai hian khovela democracy ram lian berte zingami India hian engwangin nge Sipai Council chunga hian na taka thilati velo ti hi khovel sarkar dangte zo na ania heti lai hian Indian expert te chuan India sarkar malak du dan an thlirin sum don na lama sanction siam sakringot hi chuan Myanmar ram buai na hi a chinfel theidon lo ti ngai dana nei ni inan ngai tabberani New Delhi Observer Research Foundation ram rang te policy zirchian na an ho tu harsh pan chuan tihin soya India tan chuan Myanmar sipai te ne na indoor ton na tha hi apoimo hlea China sarkar pakhat chuvina Sipai Council a dor bik tur hi andu lo ani bera China lama an thelu to kang ti hi India hian a hlawani ati hemi chungchang hi Permanent Mission of India to UN punai duwa khan hetiang hian alo soito boka Myanmar sipai te ne na kanin dor lo hian thil thalo danga thleng ve thei thowani chuwangin India sarkar hi chuan thisen chwa omto lo tur hian zalen takin mai chana in biak na ang chi hi om thei se kan du per ati sipai thil ti dan andem rualin hetiang hian an soya chu chunia laiking ang mai kanan ti na chan chuni
atir lam kha chuan fim khur taka hmalak ngai thu an soya anrin aya Myanmar sipai te an chet pong rong tak viwa wangin an hmalak du dan po tlemin anti khau vele deuh ti ero achianga Foreign Department lama thu soi thei arin dam bakchi pon hetiang hian soi Myanmar ramin democracy anei le hi kan du pui hlea India he chuan he boina hi tute tan po rual khai taka thil ti chunga remna zon hi kan du berani ti in alo soi to boka rual khai taka thil ti asoi hi China ina ama mi malta na ham thatna anei lutuk omlo tur zong ati na poni mai thayani hetianga India sarkar thu soi hi mani March ni somni le pasari Armed Force Day program India na telpui andem lui no thil omdan ani bera khovela democracy ram lian berin engwange thi sen chu mang te hi chibaya buk ve mai le ti in khamitum khan Twitter lama andem nan soi huai mai khania sawisel tuanga tak em awangin sipai hitun ma ang em kha chuan atran nangam to lo ani deuh ber Anam Force Day la kha thian tam ber tum ani le ta ngala aza thak du ve em bokani ole INP Mizo channel clear turten in lo beng war pha kan bei sei kan channel in lo clear thina wangin in chunga kan lo me